Alright, mingiseri la ile ka ku channel ya n'wina ya xiyimo hansi kha mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato leti nga kona hi vuyini episode yin'wanyana leyiwani ya ta khale ta tlhavula hi mi tiselaku vunanga byo tsokombela vunanga lebyi bya khale swinene hi mi tiselaku byona laha ka channel hi hi vula hi commentani hi kota ku va hi hi mi tisela tin'wanyana ta ti-artist kumbe byin'wanyana vunanga bya ti-artist letiya ta khale swinene. Namuntlha hi mukhomeleli legend ku nga va n'wana handleni ka ni xo ku se ma swi vona kwalani hi tsalini ku ri hi khome Elias Baloyi, kokwana Elias Baloyi ni tisela risimu kahle ri kha ri ku manana wa nkoka. Tsakisiwa hi ku khala ku specialize hi nkatara guys, mi nge mi swi tiva ku ri a hi nge koti ku ti longoloxa kahle ti-track ene hi nge swi koti ku mi tlangisela tona ti lehile due to swin'wanyana loko hi download ta mixana se a lavi ku swi hembisa but leyi nga ta mi tlangela yona leyi a ni sure ku yi le ka pandzula number mani but ko va intro ya hina then kahlekahle namuntlha hi ta focusa ngopfu ka pandzula number 8 yi vitaniwa ku vhilwa ra movha. So but sweswi twanani manana wa nkoka. Ya swi tikomba hi nga ku laha laha se a va lahlekeriwe hi mutswari hi ku ya hi risimu loko na ri show loko va ku ri ntiyiso but hi ku ya hi risimu a va ringeta ku kombisa swona ku ri hayi hambi vo hala a va koti ku va vona mhani va vona va nkoka ni sure ku ri hinkwenu vatswari va hina hi va teka ku ri vatswari va nkoka swinene. So ya risimu leriwani a ri dedicate-eriwe vona manana wa nkoka. Risimu leri ri nga fika ri tirha kahle swinene va fika va tirha va duma swinene. Risimu leri ri tivekaka hi n'wana wun'wanyana loko ri nga tivekeki hi genge leyi ya ku velekiwaka sweswi ku hayi nge se va kona rero risimu leri vitaniwaka ku 11. Guys a ku enjoyiwa ni xo ku futhi loko ku ri yeziwa kahle hi xo ku va yisela vana lava nga yi twi the way leswi yi bisiwaka swona guitar guys sakata ka n'wina ka ku 11 a ku yenile ku xanisekeni ya a swi tikombi no i velekile ku ri i na 11 wa majaha leswi vulaka ku ri ya hi vona va fana va ka va mpfuxa guys i risimu ra kahle. Risimu rin'wana mi tisaka ku rona kusuka ka pandzula number 9 ri vitaniwa ku vavanuna rero. Ntwi nga ku tinsimu leti ta khale letiwa ta vayizela wona tinsimu ta Elias Baloyi mi yingisela na tinsimu ta
ta Dr. Thomas Chauke mi ta swi twa ngaku mpfumawulo lowu a wu fana mani a ni twisisi ku ri ku a ku tirhisiwa i system yin'we na but ni twi ngaku a swi yelana swilo leswi lomu yingisela tinghoma letiwani mi yingisela tinghoma letiya mi ta swi twa mpfumawulo lowu wa fana twanana u twa ingaku u ngo twa rito ra Dr. Thomas Chauke yi kha yi nghena so ya tinsimu ta khale ku ri tinsimu letiya ti ri na mongo swinene ti tlhela ti va na dyondzo xikarhi marito lera ri ringeta ku hlamusela vavanuna ku a hi tshikeni ku holovisana a hi tshameni hansi hi pimapima hi cheka la ku ka na mistake hi kota ku va hi kha hi pfunana hi ndlela leyi namuntlha sweswi endlaku ku va na hansa swinene because ka ha ri hava tinsimu leti hi motivataka i kuma ku ambuya n'wana le kereke na wuyi swi vutomi bya wena kahle vutomi bya wena xemine mi tisela rin'wana risimu aka album ya number 3 ya Pantsula ya leyi vitaniwaka Vhilwa ra movha risimu leri ri vitaniwaka Dyondzo hi rero na lero wa risimu swi twa kha va vula kahle va kha va ku hey n'wanuna nga na vusiwana n'wanuna i fane a tirha a ti yima kahle kusukela khale swinene vavanuna ku ri vona lava va fanele va ti yima ndyangwini kasi va ka mhani ku va vona lava hlayisaka vana amakaya but sweswi swilo swi cincile vavasati va swi kota ku ti yima kasi mi nga rivali ku ri lani a va kha va famba na the Mamba Queens hi vona lava kha va hlavelela la a va kha va leader va ku hey n'wanuna wa hlayisa n'wanuna a nga tshami kaya rero rin'wana risimu ri vitaniwaka Swihundla kumbe ku va xingondo so rin'wana rero title track ri vitaniwaka ku ri Vhilwa ra movha la ni choka ya ri xifanyetana swinene yi kombisa ku hey vanhu vo tala va swi tivi ku ri rirhandzu ra hlasela mara loko ri khoma kahle ra hlayisa swinene va kha va ta kahle na wena na the Mamba Queens hi rin'wana hi rero risimu Makhelwane yes mkhe mi nga rivali ku namuntlha a hi tshame kahle na n'wina hi ri na artist ya hina leyi a hi kha hi endla nongonoko wa hina hi yona ku nga Elias Baloyi and the Mamba Queens loko nongonoko wa hina wu hile kwala hi karhi hi ta ka n'wina hi karhi hi po yes commentani kwalani guys if mi enjoyini kombela mi tipa hi like share button also with
subscription mi tshemi commenta mi matitwelo ya n'wina mi vula na artist yin'wanyana leyi mi yi lavaka ku ri hi ta na yona hi ta tlanga tinsimu ta yona ya khale mi twisa tingoma ta yona ti-podcast ta ha ri kona ha ri ku van'wanyana va hi tshembisini ku ri loko va ri available va ta hi hlamula van'wanyana vo ala va va ku aleni so a ku na lexi hina hi nga ta xi endla kambe minongonoko yin'wanyana hi ta va hi kha hi mi tisela yona ku mi nyanyula hi kha hi hashtag we are going straight to 1K sweswi hi le ka 663 se a hi yineni mahlweni mi hi sapota hi fika ka 1K hi ta kota ku hola ka swi ta kota ku hi nyika matimba swi hi nyika ntlhontlho wa ku ta hi teka ti-video hi ndlela leyo mina ni Kuyo Maxakazi Jahara ka Malenga Macimba tiko ya le Mahlelo ni ri khatsani mi rhandza hinkwenu inkomu.